با عرض سلام و درود به پایان خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. با یکی دیگر از آموزش‌ها در بخشی برق‌زن و در خدمت شما هستیم. امروز هم ما می‌خوایم یک تجهیزات ساده و برای بعضیام شاید که نافهمو باشد چگونه استفاده برای همونا پیشکش شما کنیم و کمک کنیم که چگونه همینا زمانی که شما یکم بار سر به سر میشید روبرو میشید چگونه همین تنظیمات انجام دهید. خصوصا منم باری اول است که همین تجهیزات استفاده برده استودم و این تجهیزات هم نامش هست RNTD سری دی ریلی نپرژینی ایتوک، ریلی که هم شدت و هم جریان اداره میکنه. خب اساسا این در معمولا در خونه خیلی واسه استفاده میبرد، چون که اونجا ما این هم از فوزون شدتی زیاد شوی شدت و هم از کم شوی شدت و هم از وصل قد زیاد شدت، مثال وقتی که برق خانه بسیار وصل قد میشد یا که یک بار روشن میشد و بلند شدتی بلند است این قد میکند، و یا که از حمایه از اضافه جریان حد زیاد میشه. فرض کنید در خانه شما همه تجهیزات را وصل میکنید از همون معیار زیادتی، شما داخل همین جریان شاول میگذارید، تنظیماتش هم میگیم جریان میگذارید، از همون حد اگر عبور کرد قطع میکند. همین این ریلی این داخل خودش است، فقط مشاهده داشته باشید که همون طرز سیمکشی هم درست انجام دهید. خب دفترچه‌ای که اینجا هم دارد، اول دفترچه‌ش هم مشاهده میکنیم و بعدا میریم قسمت تنظیماتش هم میبینیم که چگونه تنظیمات باید انجام دهیم. خب نقطه مهمی که در اینجا هست مشاهده اگر داشته باشید، میگه که منبع حتما شدت 220 ولت و بسامد 50 هرتز که این هم درست است. در ما میگه که حدود شدتی که این حمایه میکند یعنی دوم قیمت، یعنی اینجا اگر مشاهده کنیم به این طرز یعنی این دوم میگه که حدود شدتی که این داره میکنه از حدود 100 تا 400 ولت، یعنی ما هم شدتی از خردترینش 100 ولت و بلندترینش هم 400 ولت. بعد جریانی که این میتونه تنظیم انجام دهد از 25 32 40 50 و 60، یعنی یک ترتیباتی که مثل همون اتوماتیکی که ما داریم مثل همون هم است. و اینجا بعد گفتگی است که شدت پیشفرض دیاپازون رگولر ماکسیمال نپرژین حدود اداره کنش از 220 تا 280 است و این مدل شما است. این مدل های دیگرش هم بینید. اینجا هم گفتگی است که اینش از 220 تا 300 ولت است. خب دیگر مشخصات مهمتری که در اینجا زینا گفته که به طور پیش فرض چند گذاشته، اینجا 250 شدت زیادتی، شدت پایینی هم 140 گفتگی است. خب باز چی تنظیماتی که در اینجا دارد، انا اینجا وقت‌ها هستن. خب وقتی میگه که время срабатывания от повышения напряжения، یعنی زمانی که شدت ما زیاد میشود حدود چه بینید حدود 0.5 یعنی نیم ثانیه این عمل میکنه. شدت یعنی زمانی که شدت ما یک بار زیاد میشود این تو یک ثانیه هم نگذاشته، یعنی نیم ثانیه الکه این حمایهش انجام میده. خب باز میگه срабатывание от понижения напряжения هنگامی پس شوی شدت میگه. و اگر شدت میگه اینجا گفتگی که از اگر شدتش ما از 120 بالاتر باشد حدودا 0.5 ثانیه طول میکشد برای حمایه اجرا شدن، و اگر خورد 120 درجه باشد یعنی از حد زیاد خورد شود حدود 0.1 ثانیه الکه این حمایهش هم انجام میشد. و اینجا یک باز زمانی دیگر دارد دیاپازون رگولار задержка время включения، این زمانی گیران شویش است. همین حمایه задержка включения. فرض کنیم در خانه شما این چی معنی داره؟ در خانه شما منبع بسیار وصل قطع می شود و همون زمانی که شما مثال یک زمانی معین میمونید که تا همین زمان تا انجام نشود این ریله اجرا نشود، یعنی عمل اجرا نشود. مثال در خانه شما ممکن در حدود یک ثانیه یکون زمانی باشد که برق چند مرتبه وصل قطع شود، یعنی همین جهت برای ما حمایه کردن اینجا وقت میگذاریم و همون پس از همون وقتی که ما میگذاریم فقط این عمل میکند، یعنی در حال عمل نمیکند. خب دیگر هم گفتگی پیشفرض 5 ثانیه گذاشته است اینجا و باز دیگر تنظیماتش هم قدر مهم نیستند. خب طرز سیمکشی هم این یگان مشکلی ندارد و اینجا گفتگی است. پیش از این میگه که یک اتومات گذارید، یک MCB گذارید، مینیاتور سیرکویت بریکر، یعنی اتومات ساده که ما میگیم. بعدا هم LON دبل بینید گفتگی است که این لود اینجا همون نگروسکا.
фақат ҳатман иштибоҳан манбаро аз боло васл накунед. Яъне ин тараф бинед, ҳам ин навиштагист, яъне input ва ҳам ҳамон хатчае ки ҳамин самт даромад аст. ҳатман даромад бояд аз ин тараф бошад дар ин. хуб мисол мо дар автоматҳо ки доштем даромад аз тагутор ки бошад ва ягон мушкиле надорад, аммо ин навъи таҷҳизотро ҳатман бояд самт муайян бошад. мерем ва манбаша васл мекунем, бинем ки ба мо чӣ мегӯяд. хуб як вақти шумурда истодаст, инҷо бинед вақтам шумурд ва релеш васл шуд. ҳамон вақте ки гуфтем барои васлу хат аст, ҳамон вақт ҳамин вақт аст. хуб бинед болошам зоҳиран як чӣ дорад, равзаначаи майда дорад. Инам шиддата нишон медиҳад, поёнам ҷараён, яъне воҳидошам бинед инҷа ампер аст, инҷо ҳам волт аст. мо ягон манбаъ ягон боро васл ки надорем, ампери мо ҳудуди 0 ампер аст. хуб мерем қисмати ҳамин ҳарфи м. Агар шумо беҳтараш аз рӯи нақша бурем, худи ҳамон китобчаш чӣ мегӯяд, ки чӣ гуна шумо бояд танзимотро анҷом диҳем. агар аз дохили китобча бинем бо беҳтарам ва рӯшантар аст, водеҳтар аст. хуб инҷо ҳам гуфтагиаст ки ҳамин эма, ҳарфи эма мо якчанд сония васл мекунем ва пахш мекунем ва меистем. ҳозир як бор аввал ман аз ин хориҷ шавам. хуб якум шиддате ки дар инҷо мегӯяд OU. хуб OU-ш over voltage, яъне шиддати изофа. Яъне шумо инҷо шиддата мегузоред ки аз ҳудуди кадом шиддат агар боло рафтин, шумо бояд ҳамин ҳимояи мо бояд кор кунад. мисол мо шиддати номиро медонем, ҳудуди 220 волт аст. фарз кардем ман мегузорам ки агар шиддати ман аз ҳудуди 225 волт боло шуд, ҳатман шумо биё чикор кун, ҳамон ҳимоя кор кун. яъне аз 225 боло шиддата намон, аз зиёд шудан. ва инҷо under voltage, шиддат поин шудан, шиддати поинӣ. яъне ман фарз кардем мегӯям ки аз ҳудуди 170 не, аз ҳудуди тахминан 200 волт агар поён шуд, биё ё ки зиёдтар, мисол ман аз ҳудуди 210 волт агар хостам мондам, фарқ надорад кадом шиддате ки шумо мехоҳед ҳимоя гузоштан. Time on, инҷо ҳам time on-ош вақти T-on. инҷо ҳозир бинем вақте ки время задержка включения, яъне вақти таъхири вақте ки ҳамин ҳимоя дар ҳамин шиддат баландшавӣ пастшавӣ бояд таъхир кунад. мисол дарҳол амал намекунед, вақте ки шиддат яккам бозӣ кард, агар мисол ҳудуди 5 сония, ин аз дасти шумост, ҳар чӣ ки хостед мисол мемонем. ман мисол мемонам ки ҳудуди 3 сония, яъне ин хурдтаринаш 5 сония будааст. ҳудуди 7 сония аввал сабр кун, баъд ҳимоя кун. хуб overcurrent, яъне шиддат ҷараён, зиёдшавии ҷараён. фарз кардем ман мемонам ки ҳудуди агар ҳамон хонаи мо фарз кардем агар аз 40 ампер зиёд шуд, шумо биё мисол симое ки ман дорам аз 40 ампер зиёдам қувват намекунанд, яъне аз 40 ампер агар зиёд шуд, биё ҳимояро анҷом диҳ. ва инам вақти ҳамон, яъне чанд сония пас ҳамон ҳимояи серборира ин таҳаммул кунад. яъне инҷо 90 сония гуфтагӣ аст, яъне 1.5 дақиқа чанд сония, яъне таҳаммул кунад ҳамон зиёдшавии ҷараён ва баъданам ҳимоя анҷом шавад. TH-ам ҳамин чи аст, танзимот аст. ва EN-шам end, яъне аллакай энда ки васл кунем, тамом ҳамаи танзимоти мо дохили ин комил шуд. яъне маъмулан ҳамин таҷҳизот як таҷҳизоти соддаест ки тарафи қабулкунандаро, яъне тарафи ҳамин гем бора доиман ҳам шиддат ва ҳам ҷараёнша таҳти назорат мегирад. яъне ҳам аз зиёдшавии шиддат шуморо ҳимоя мекунад ва ҳам аз пастшавӣ ва инчунин аз зиёдшавии ҷараён. ҳатман мо аз пастшавии ҷараён надорем, ин ягон маънӣ надорад. аз ҳамин ҷиҳат аз зиёдшавии ҷараён мо ҳимоя мекунем. хуб ҳамин таҷҳизот фақат вазифашан ҳам ҳамин ҷо аст. хуб намуди симкашӣ агар дар шитам мушоҳида кунед, мо инҷо як дифавтомат гузоштагӣ ҳастем. ҳозир дифавтомата як камакак маълумотро метиҳем. манбаъ аз инҷо ворид мешавад. бинед инҷо сед навиштагӣ аст.
لاین منبع ما ال و n ما از اینجا وارد میشد. حتما هم طرفش باید که درست انجام دهید. مثال همون فاز و نیترال هم سیموش حتما بینید، یعنی نول نیترال بر جای فاز و فاز بر جای نیترال وصل نکنید. میاد خودی автомат و از این автомат هم میراد بعدن هم خودی همین کنترل کنه شدت و جریان. چرا اینا در بین автомат ها گذاشتیم؟ بعد این هم بینید میرود و به автомат های دیگر تقسیم میشود. چون که در بین автомат ها با اون خاطر ما گذاشتگی هستیم که زمانی که یگان اتصالی کوتاه در این قسمت مثال استعمال کننده یکم ما اگر اتصالی کوتاه با وقوع میاد، اتصالی کوتاه من در از این نقطه لکه خونسون میشه، یعنی این автомат ما از این نقطه میپرتوید و همون جریان اتصالی کوتاه داخل این وارد نمیشود. اگر ما بیست طرفی خانه را فرض کردیم، اگر یا که همون تجهیزات استعمال کننده را به همین مدل اگر وصل کنیم، زمانی که یگان اتصال کوتاه یعنی همون کاری که زمیکنی با وجود میبیاد، در همون قسمت الکی این کار نوشه میشود، یعنی اینا ضرر میرسند. همین تجهیزات این الکترونی است خیلی هم نازکه. این نقطه حتما به نظر گیرید که حتما هم پیش از این و هم بعد از این автомат حتما گذاشته شد. فرق نیست که پیش از این شما باید حتما دیفرانسیال автомат گذاشت، یعنی автомат های فرقیت چین میکردگی. فقط автомат ساده با این گونه باشد یگان مشکلی نیست، فرق ندارد. فقط همین نقطه را باید به نظر بگیرید که پس از این حتما автомат ها گذاشته شود به همون استعمال کننده ها. خب دیف автомат هم گفتیم که یک معلومات کوتاه میتیم. دیف автомат چی، دیفرانسیال автомат چیست؟ ما автомат ساده داریم. خب همه автомат ها را اگر بالاشون مشاهده کردگی باشید، خب یک مشخصات معین دارن. فرض کنیم 50 امپر. این 30 نوعی حمایه است. وقتی زمانی عملکرد حمایه است، اینا چیشون هستن که چند ثانیه است. 50 هم 50 امپر و نقطه مهم در اینجاست. شما اگر مشاهده کنید بینید اومدگی از یک گردک، نیم گرد، نیم دوره و یک نیم چارکنجه. خب این چی معنی دارد؟ این حمایه است، یعنی پایان انگیش. این حمایه از جریان اضافه، یعنی حمایه اینا میگن تپلوی رسیپیتد، یعنی خلاصکی حرارتی. و پایانش هم بینید از جریان اتصالی کوتاه و اینم میگن ایندوکتیونی رسیپیتد، یعنی خلاصکی ایندوکتیوی. خب یعنی این автомат ما در مجموع هم وظیفه اضافه جریان اجرا میکنه و هم اتصال کوتاه. یعنی اگر همین دو اضافه جریان، یعنی از 50 امپر بالا اگر جریان عبور کنه، این حمایه ما автомат ما میپرتوید و زمانی که اتصال کوتاه هم به عمل میاد، این автомат حتما میپرتوید. اما دیف автомат چی باز برتری دارد؟ بین این دو چیز یک تجهیزات دیگر که اونا اوزو میگیم، اون هست که اون تجهیزات وظیفش فقط جریانی که مثال جریانی که ما در جریانی که از همون شبکه ما بیرون میبروید، فرض کردیم اون نامش میگذارن جریانی نوشی. خب اینجا فاز نیترال ما وارد میشود وقتی که بروز اول منبع اینجا وصل کنیم و بعدا هم باز ساده تر میشود. خب ما منبع را وصل کردیم و نقشش هم در اینجا گفتگی است. نقشه کوتاه دارد که اگر مشاهده کنید میگه که رقم 1 و n، یعنی L و n جو فاز یکم که n و اومدگی از همین قسمتی که در اینجا هست، همین قسمت علاقه در این автомат بود. خب یعنی در این автомат ما کاملا داشتیم که یعنی حمایه هم سرباری و هم حمایه اتصالی کوتاه است. جریان اتصالی کوتاه، یعنی این وظیفش هم همین چیز است. خب و بعدا هم اینجا یک ترانسفورماتور جریان دارد، جریان خروجی از اینجا مثلا سنجش میکند. بعدا هم وظیفه اساسی این تجهیزات اگر کامل کردیم، وظیفش جریان همین از بالا وارد میشد و از پایین خارج میشد. فرقیتش هم میسنجه. اگر یکم فرقیتی که داشته باشد حتما حمایه ما کار میکند. اوضاع به همون شکل بود که مثال زمانی که یکم کس در همون رزیدکه ما دستش مثال میرساند، فرض کنیم این فاز و نیترال ما همینجا اگر دست یکم کس میرسد، جریان باعث میشد که جریان از همین قسمت، یعنی فرض کنیم یا از نیترال یا چی از فازی ما به طرف بدن همون آدم جاری میشد و جریانی که در این داخلی همین مدار بود، یعنی همین
контур буд аллакай ношӣ мешавад, аз инҷо мегрезад ва ҳатман ҷараёне ки аз баромади ҳамин уzo буд ё ки ҳамин дифавтомат аз болобудагиш фарқ мекунад. Яъне ҳамн дифференсияро маъниш ҳаме ки фарқияти байни ҷараёни воридшавӣ ва хориҷшавиро чен мекунад ва дарҳол амал мекунад. Ва инҷа ҳам бинед мегӯяд ки агар ҳудуди 30 миллиампер агар ҷараён аз дохили ҳамин мадори мо берун бурояд, ҳатман ин ҳимоя кор мекунад. Як ҷое ҳаст ки сими мо мисол луч аст ва намӣ дар он ҷо аст, як қисмати хурди ҷараён дохили ҳамон мисол намӣ қатъ меравад ба замин ва ин дарҳол амал мекунад. Вазифааш ҳам ҳамин чиз буд. Вазифаи ин таҷҳизот ҳамин дифавтомат ва узо ҳам ҳамин чиз аст. Аммо дифференсиални автомат аз узо чӣ фарқияти калон дорад ки узо вазифааш фақат ҳимоя аз ҷараёни ношӣ буд, ҷараёне ки аз мадори мо берун мегурезад ва аз иттисоли кӯтоҳ ягон ҳимоя надошт. Аммо омадан ҳам узо ва ҳам ин автомати соддаро дохили ҳам гузоштанд ва як таҷҳизот бо номи дифавтомат ҳам муаррифӣ карданд. Яъне ин дифавтомати мо як бартари калон дорад ки ҳам вазифаи инҷо бинед 16 аз 16 ампер агар зиёд ҳам шуд, ҳатман ё ки иттисоли кӯтоҳ шуд, ин ҳимоя кор мекунад. Ва баъдан ҳам агар ки аз 30 миллиампер зиёдтар ношӣ ҷараён шуд, ҳатман ин ҳам амал мекунад. Хуб, инҷо як тугмаи тест ҳам дорад. Мисол ҳозир мо васл кардем. Бахшиш. Инҷо васл кардем. Агар тугмаи теста бинед, тести мо амал мекунад, санҷиш амал мекунад ва барои ин боз ресет дар кор ва баъдан ҳам боз васл кунед. Хуб, манбаъ ки аз боло васл мешавад, хурӯҷиш поён мебинед, нагрузка навиштагӣ аст. Аз поён лоуд. Аз поён бояд хориҷ шавад ва ин таҷҳизоте ки ҳозир ҳам дар борааш гуфтем, бинед аз поён манбаъ аст ва аз боло хориҷ мешавад. Яъне ҳамин тавр боз фазу нейтрали мо аз инҷо меравад ба инҷо меравад ва тақсим мешавад. Хуб, инҷо агар бинед уи калони мо рӯшан шуд, чунки дар ин таҷҳизот ман ҳудуди чанд гузоштагӣ будам? Бинед ҳудуди 220 волт мондагӣ будам. Аз ҳамин ҷиҳат ин калони шиддат аллакай рӯшан шудагӣ аст. Ман ҳозир агар релеи ман кор намекунад. хуб, ман инҷо индикатори гирифтагӣ ҳастам ва ба шумо нишон медиҳам чӣ гуна ин ҳимоя аллакай кор кардагӣ аст. Хуб, агар бинед даромад рӯшан ки бошад, индикатори мо рӯшан аст. Агар баромада мушоҳида кунед, баромад мо надорем, яъне қатъ шудагӣ аст манбаъ. Хуб, шиддата ман якам зиёд мебарам, ҳудуди 224 волт фарз кардем, бозам зиёдтар то 225 волт. хуб, айсарина. хуб, 220 гузоштагӣ будам, мегузорам ҳудуди 225 волт. Дигар танзимоташа ягон тағйир намекунам. ҳозир мебинед, вақти ин як вақт гузоштагӣ будем, ҳамон вақте ки буд, ҳамон вақт тай мешавад, аллакай бо ҳимоя аз сари нав кор мекунад. Якам болотар мегузорем. мо 225 гузоштагӣ будем, то ки зудтар амал кунад. 28 ё фарз кардем рӯи 230 волт. хуб, бинед аллакай вақта шуморд, ҳам 5 соние ки мо доштем ва баъдан ҳам рафт, релаи мо васл шуд ва мо аз ин қисмат аллакай фаз дорем. хуб, амалкарди релаи ҳам хеле содда буд. баҳси инам мушоҳида кардед, дар бораи ин гуфтем чӣ гуна симкашӣ анҷом медиҳем, чӣ гуна танзимотшам. Дифавтоматам як маълумоти кӯтоҳ додем, хуб, чӣ фарқияти аз автоматҳои содда дорад ва симкашӣ дар дохили шитам ки мо ина то ҳозир анҷом додагӣ нестем комилан ва кӯшиш кардем ки як маълумоти кӯтоҳ дар ин бахш пешниҳоди шумо кунем. Боқӣ пирӯз бошед ва дар кор боротон барор таманно доред.